mathina maria makora bururi uria uracogotha uri ungire ni maingi muno na mari njaga kuma tariu for instance gwire muthenya ungi twi Kenya ri ni turaugire kuria president ni araugire ati China arauga Kenya recognizes one China policy. Uguo ni kuga atia one China policy ri ikoragwo ikiario horo waragi twaragi horo wa bururi ta Hong Kong, Macau na Taiwan. So ugakora marauga atiriri Kenya ni riu ni twaga ku recognize ati Taiwan ni bururi. In other words the Taiwan ni bururi ni part ya China tondu iyo one China policy ni gwekoragwo ikiaria. So mundu wothe kana bururi wothe naguo riu ta America ma recognize ati Taiwan ni bururi ri na kiria gitumite umuthi Taiwan ndigakorwo yoetwo ni China ni gukorwo America ni koragwo igikarania no horo ucio ri then ta bururi ri ni twagarana na no nducio. So diplomatically ri ugakwa ni twagia issues mugia issue na bururi umuthi ukoraga ginya local the people adora maumite guku a Kenya magathie kuruta wira bururi-ini ucio ni matuika victimized kana magakuo na makarorwo na maitho matemega ni undu wa diplomatic policy ya bururi uria maumite. So ugakora biashara ni ya safa andu acio nao enyewe ni marasafa aria meku na tukaga gukuo no ritu ono gikorwo ni cukuru muguthiaga ono gikorwo ni biashara muguthiaga kuruta bururi ucio ugakora andu acio ni kwagio ritu munene muno na biashara iria murutaga na mabururi mangi igathuka ni tondu ni mworanwo no on diplomatic issue. For example ugiririkana riria kwageire issue ya Iran na hindi ya President Trump hindi yege issue ya Iran na America ni undu wa nuclear power development USA ikira sanction na yaugire atiriri mundu wothe ukuruta wira na bururi wa Iran bururi wothe ukuruta wira na bururi wa Iran ri ti murata wa America na ndakuruta wira na America ugikora makabuni manene muno ma maguta ni mamba kuhinga Iran immediately ni undu wa pronouncement hiyo. So na nikio igure gikwira hindi gitari withu Kenya umuthi tuge ni twagia issue na bururi ta America. Bururi ta America kuga atiriri andu kabuni ciothe iria ciumite America irutagira Kenya ri bururi wira ucio ni twahinga kana kabuni tigana tuge euro na kugikinyirira ni hau ri ni wona andu aria marutaga biashara icio thirikari irutaga biashara ni private sector irutaga biashara andu acio nio masafa. So nikio it is very important Ministry of Foreign Affairs gukorwo very careful na gwire Jeff Chinua Achebe mundu thoma literature ugire atiriri ugikona hitie igirite muciri ihuthirite mwanya uri uthondeketwo ni ngui ya muci ucio rugiri-ini. Ministry of Foreign Affairs ni magiriwo go take responsibility. Pronouncement ya imekagwo ni president most of the time ciagiriwo gukorwo ithondekeirwo kwa Ministry of Foreign Affairs na nikio rona turagia ginya issues cia andu marathie mawira gutari maundu mau magiriwo gukorwo machekeirwo o kuria. So ria muico tukonanagia ningi president witu tataramenya uria arauga na in real sense we no ukorwo ni amikire decision iria yagirire no andu aria magiriwo gufuatirira wira ucio ri matirafuata. Tugicoka reke toranie kiuria Shesheni hakuhe nawe.